n'ubundi buntu bw'agaciro. Rabe dore umugabo ngarashinjwa kunyereza imitungo no gutunga ibintu bya kera mu by'agaciro mu buryo butemewe. Fungurira cabinet. Mada, tu no eres policía. Ntabwo uri umupolisi. Kagira isoni batubwiye ngo ni umuhanyabwenge kagira isoni uyu mukobwa. Nawe ntabwo uri umupolisi dore biherena. Ni bitatu. Sike. ¿Qué está pasando aquí? Ubundi ni biki bijya mbere hano. Bazano dore ikiriyo. A que ya se imagina las luchas en la cárcel hablando con los convictos de arte. Nawe urabizi neza ko kino kintu ubwacyo cyagufungisha. Jaboncito en la mano. Pues mire, le voy a dar una buena noticia. Ngufitiye amakuru meza Mr. Faris. Njye ntabwo ndi umupolisi. De no denunciarlo. Ariko kugira ngo ntakorega kuri polisi kutunze ibintu bitemewe n'amategeko. Iyi nanjye urayimpanyi tware nyine kugira ngo nceceke. Secreto. Irabibanga ryanjye nawe. Bamuze. No me toque. We ntunkoreho. Y deme el número de título. Ibyangombwa byawe mabaji yawe menye. Levantando la voz. Ariko ninde uri guteza akafuyano? Ni jewe. ¿Qué están ustedes haciendo aquí? Murakora iki hano? Un derecho a entrar aquí. Nta burenganzira bufite bwo kuba hano. Y voy a hablar. Inspector Morani ni umushuti wanjye. Muhamagare. Teléfono por favor que vamos a hablar. Wanisha telefone yose nkamuhagarira. Cyangwa muhamagara ushyire speaker. Póngalo encima de la Iyo mesa. telefone yishyire ku meza umuhamagara ushyire kuri speaker tumuvugishe. Arayimena. Muginga amenya telefone ya Itel we. Nada. Nta muntu uri kwitaba. Nta na network ifite. Ya ver mi placa, ¿verdad? Washaka izina ryanjye na badge yanjye ndikwereke. Takura imbunda. Izina ryanjye banyita Beretta nyine n'ubwoko bw'imbunda. 9mm. Otra placa. Badge yanjye ni Palaberam 8 bullet magazine. ¿Alguna otra placa? No. Hari ibindi byangombwa birenze ibyo ushaka. Sinkwibwiye mu bw'imbunda n'ubwoko afite bw'imbunda nuko yitwa Rikanga n'ubwoko bwa magazine. Rikanga uyu mugabo ni Barini turamuzi ni umugome. Hano ni mbere yuko ajya kwibana na professeur umuvandimwe we. Bya bindi byose ngo bitangira kane ko kazi yakoraga niko dutangiye batwereka. Imbéciles que eligieron un mal día para hacerse los valientes. Amarimbi menshi yuzuye mu gihugu. Yuzuyemo ibigoryi byapfuye biri kugerageza kwigira intwari ngo biri gutabara cyangwa biri gushaka kwibonekeza. Nawe urashaka kujya mu marimbi. Si alguien tiene la tentación de denunciar esta excitante velada, kugira rero ngo menye ko mutazaduteza polisi mwese muzana ibyangombwa byanyu kugira ngo niyagira umupolisi twumva z'ibyabereye muri iyi nzu mwese tuzabahige. y tú te vienes con... Niba washatse kwigira umuhatari uraza dusohokane kandi. Ngo amarimbi yuzuye ibigoryi yabishaka kwigira intwari. Umuntu ariyibira mugashaka kwigira intwari mumurega mutabaza.